امشب چینل. الا شاداب ساحل ها به قدر آبهای جاری می باید رسید امروز. الا شاداب ساحل ها به قدر آبهای جاری می باید رسید امروز که روزی خشک خواهد شد. الا زیبای محفل ها به قدر هر چراغی دوره می باید رسید امروز که روزی از شمال حادثه خاموش خواهد شد. тамошобинони азиз, имрӯз меҳмони барномаи имшаб ҳунарманди театр ва кино, ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев оғоз мекунем. шом бахайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. дар ҳар рӯзи якшанбе як формулаи шоми бахайр аст. агар хоҳед ки шоматон воқеан ҳам бахайр бошад, шумо танҳо бояд як амалро ба анҷом расонед. ин ҳам менишинед дар назди экранҳои худ, мегиред анавон пулти телевизорро, баъдан пайваст мешавед ба телевизиони Тоҷикистон ва дар шоми якшанбе ҳаст барномае ки номаш шоми якшанбе низ дӯстони гироми номаш имшаб мебошад ва чун ҳар вақта бахши мо оғоз мешавад аз хабарҳои тару тоза. хабари якумин варзишгарони тоҷик Фатҳиддин Собиров ва Фирдавс Зарипов ғолиби мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба муҳорибаҳои танбатан яъне ММА дар Хитой гаштанд. табрик мекунам ҳамватони азизи моро бо чунин ғолибият. онҳо дар бозиҳо ҷоизадор бар ҳарифони худ аз Бразилия ва Хитой ғалабаро ба даст оварданд. мо табрик мекунем Фатҳиддин Собиров ва Фирдавс Зариповро бо чунин муваффақият. Таъмини Тоҷикистон ифтихор мекунад ва аз шумо ғолибиятҳои нав ба навро интизор ҳастем. танҳо барои шумо муваффақият хоҳонем. давом метиҳем. хабари навбатӣ. дарвозабони олмониро пулис баъди мағлубияти 0-43, бале дӯстони азиз, рост дар вақти тамрин намуданаш ҳабс намуд. воқеан ҳодисаи ҷолиб бо дарвозабони дастаи Фондерорта Марко Квиотекоми шуда гузашт. дарвозабонро баъди 5 рӯзи он ки тими ӯ бо ҳисоби 0-43 мағлуб гашт ҳабс карданд. барои чи ҳабс кардан аллакай фаҳмондан лозим нест дӯстони гиромӣ. вақте ки дарвозабон 43 голро вориди дарвоза мекунад. ман хомӯш дӯстони гиромӣ. барои ин ки дарвозабонҳо хубтар кор кунанду усули ва методи техникаи бозиён хубтар бошад, мо худи ҳозир яке аз мураббиёни Арабистони Саудиро нишон медиҳем ки чӣ гуна дарвозабонҳоро тамрин мекунад ва чӣ гуна ба онҳо машғулиятҳоро пешниҳод мекунад. наворо тамошо мекунем. навори воқеан ҳам шавқовар аст. طوبة السرعة طوبة اوف ما تخلي الطوبة ابدا اوف سيارة خليل ضرب الطوبة حسن ثبت سيارة ما تخلي اوف ما تخلي الطوبة ابدا اوف سيارة جديدة امبارح جبناها رد الطوبة ما تخلي الطوبة تيجي لهان تعال تعمل اوف فکر میکنم بعد از این дарвозабони олмонӣ Марко Квиотекоми мехоҳад ки ҳатман ба назди мураббӣ равад ва дарвозабониро ёд гирад. зеро 43 гол дар як бозӣ сар додан ин кори осон аст. давом метиҳем. муҳиддини Музаффар, филмсоз ва коргардони ҷавони тоҷик дар ҷашнвораи озмуни байналмилалии фарҳангии Осиёи марказӣ яъне Орзу Арт Фестивал дар шаҳри Лондон соҳиби 2 ҷоизаи ифтихорӣ гашт.
муҳиддини музаффар ҷоизаи коргардонӣ беҳтаринро барои филми коса ва беҳтарин нақши мардонаро барои иҷрои нақши шоҳлир дар спектакли судӣ девонагон ба даст овардааст. муҳиддин ҷони азиз, мо шуморо табрик мекунем бо чунин муваффақиятҳо. вақте ки муҳиддин дар меҳмонии мо буд, гуфта буд ки мо ба британияи кабир меравем, ба шаҳри Лондон ва дар он ҷо дар фестивал ҳунарнамоӣ мекунем ва имрӯз хушбахтона мо ва шумо фаҳмидем ки муҳиддин соҳиби 2 ҷоиза гаштааст. ҷоизаи коргардони беҳтаринро барои филми коса ва беҳтарин нақши мардонаро барои иҷрои нақши шоҳлир ки ин намоиши театрӣ буд. дӯстони азиз, тамошобинони гиромии телевизиони Тоҷикистон, баъд аз чанд сонияи дигар моро ҳамроҳӣ мекунад меҳмони имшабаи мо. бо мо бошед. имшаб бори дигар шом бахайр шунавандагони азиз. имрӯз дар меҳмонии мо мувофиқи ваъда ва мувофиқи дархости бисёри мухлисон ва ҳаводорони ин шахсияти маъруф, ҳунарманди театр ва кино ва ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев. ман шуморо бори дигар хушомадед мегӯям. устоди азиз, шод аз он ҳастем ки омадед ба ин ҷо ва аз дидори шумо на танҳо ман, балки тамоми тамошобинони азизи мо бениҳоят ҳам шод астам. манам бисёр хурсандам ки имрӯз шумо мана ба ин барнома даъват кардед, чунки ин барномаест ки мардум дӯст доштанд ва ин барномая интизорӣ мекашанд ва бо як меҳру муҳаббати зиёде тамошо мекунанд. ва ҳамчунин ба тамошобинони азиз бисёр гуворост, бахусус барои аҳли ҳунар, онҳое ки чун дар хидмати мардум ҳастанд ва ҳамеша хоҳони он ҳастанд ки як имконият фароҳам ояд ки ба суҳбати ҳамдигар расида бошанд. хеле ки соҳиби Таврезӣ мегӯяд, суҳбат ғанимат аст, чун ба ҳам расидаем, то кай ба ҳам расанд ин тахтапораҳо. ман хаёл мекунам ки ин суҳбат пеш аз ҳама барои ман муфид хоҳад буд. ман хоҳам донист ки мардум нисбати ман чӣ андеша доранд аз кардаву нокардаҳои ман. ман танҳо як чиз мегӯям барои шумо устод. масалан дар меҳмонии мо аз ҳамаи соҳаи фаъолияти ҷамъиятӣ қариб ки будан чеҳраҳо. вале вақте ки мо акси шуморо мондем дар саҳифаи расмии мо, баъдан гуфтем ки меҳмони ки ин навбат дар студияи барномаи имшаб мешавад, ин нафар Муҳаммадҷон Шодиев, саволҳои худро пешниҳод кунед зери ҳамин акс. ман хулас гуфтаниҳоро дорам ки ҳамаи мухоботҳо, комментариҳое ки буданд, онҳо ҳамааш хосияти нек дошта буданд. ягон ман фикр ягон нафар ягон кас дашном накард. дар дашном ё ягон басан мекунад ки ҳаминам актёр шуд ё ягон чизе. чунин тамоман ҳамааш хосияти нек дошт, ҳамааш хуб буд. оғоз мекунем. Заринахон барои ман менависанд. мегӯянд устоди азиз, шумо аз соли чанд ҳунарнамоӣ мекунед ва дар соҳаи санъат устоди худ киро мешуморед ва аввалин нақши шумо кадом буд навистан? ман соли 1979 донишкадаи санъата тамом кардам. устодои ман бисёр шахсиятҳои бузурги ҳунарӣ буданд. ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳоҷиқул Раҳматуллоев, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, як зани хиратманду донишманду ҳунарманде ки ман хаёл мекунам ки ҳамаи шумо мешиносед, Абдушукурова Тамара Махсумна ва боз устодои дигаре ки муҳтарам роҳашон шод бод, Маҳрам Файзов, Абубакр Зуҳуриддинов, Саллос Солихзода ва боз устодои дигаре ки дар ҳақиқат маз ба туфайли онҳо мо ба ин дараҷа расидем. дар раванди ташаккулёбии шумо сами беандоза дорад. дуруст мегӯяд. боз навистанд ки нақши аввалини шумо кадом буд? кадом нақш дар театр? нақши аввалини ман, агар он намоишномаҳоеро ки намоишномаҳои дипломӣ мо буданд, яъне дар давоми таҳсил ба саҳна овардем, масалан намоишномаҳои бемори хаёлии Мольер, ман дар он ҷо нақши марказия бозӣ мекардам, нақши Бераль, зангирии Гогол, нақши Гогolро бозӣ мекардед? на, нақши нафари зангирро, нақши
тухберёнов رو بازی میکردم. Тухберёнов? چون ترجمه کردن میگم مؤلفانی ییشنیتسه. خلاص انا همین گونه ما با کار شروع کردیم. فعالیتی شما آغاز شد. نفر دیگر می نویسند سلام استاد، با شما تشکر میگویم که توسط نقش‌های صمیمی خود توانستید غم و اندوه رو از دلم به واسطه اشک از چشمان ما برایت نویسند. انا شما دوابخشی بسیار دخترکانی که عاشق شدند. انا می بهترین توفه بهترین توفه است برای شما. برای هنرمند انا همین گونه اندیشه های تماشابین است. نمیدونم این شاید دروغ گفته باشه، لیکن به هر حال من خودم خیلی خوشحال هستم. تشکر میگم برای این نفر. بعدا نوشتن که آیا فکر نمیکنید مسافه میان تئاتر و زندگی تاجیکان زیاد شده است؟ مسافه زیاد شدنش نمیدونم، لیکن انیق میدونم که مسافه هست. مسافه هست. برای اینکه آن چیزی که تئاتر پیشنهاد میکند، آن زندگی که تئاتر به مردم پیشنهاد میکند، از اون زندگی مقرری به کلی دیگر است. برای اینکه در تئاتر زندگی ایدئالی، یعنی اون زندگی که انسان‌های کامل، انسان‌هایی که رسالت خودشان میدانند، رسالت انسان‌های میدانند، اون اندیشه های روی صحنه میارند. ولی در زندگی من خیلی که یادآور شدن، این زندگی البته اون گونه نیست و ما همیشه در آرزوی آن هستیم که کاش که تماشابین هرچی بیشتر می آمد، هرچی بیشتر ما تماشا میکرد، تئاتر را تماشا میکرد و به همون زندگی که ما میخواهیم نزدیکتر میشد. بهترین. سوال نوبتی نفر در زندگی میتوانید چون در صحنه باشید؟ در زندگی میتوانید چون در صحنه باشید؟ شاوق‌آور. مثلا خیلی گفته زندگی علاقه دیگر، زندگی است صحنه دیگر، ولی به هر حاضر این گپ شما شوندم و یک سخنی بزرگوار سعدی به خاطرم رسید. خوش. سعدی میگه که دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید، به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند. و برای همین نه تنها من بلکه همه هنرمندا با آن میکوشند که چون اونها زندگی بهترین، اخلاقی بهترین ترغیبگرش هستند، کوشش میکنن که در زندگی هم همین گونه باشند. و کوشش ما هم همیشه به آن است که ما نه تنها در تئاتر بلکه در عائله هم نمونه باشیم تا که فرزندان از ما عبرت گرفته باشند. این زمان صاحب چند فرزند شما؟ صاحب 5 فرزند. صاحب 5 فرزند. چند دختر چند پسر؟ 3 دختر 2 پسر. چگونه اونها فعالیت میکنند؟ سمت فعالیت اونها چگونه هست؟ من با آنها یگان نگفتید که اکتور شو یا اینکه موسیقی شو. شما یگان توصیه داده بودید یا اینکه گفتید که آن چیزی که برای شما پسند است شما همان کسب رو انتخاب نمایید؟ خب پیش از آن که این سوال را جواب دهم، یک چیز دیگری هم است که من از صحبت‌ها برای خود برداشتم و اینه در زندگی بسیار برای خودم معین هم کردم. تصور کنید هر کودک، همین کودک را نگاه کنید، هر کودک به یک چیزی ذوق دارد، یک چیزی دوست می دارد، یک جانبی، همون جانبی می رود که اونجا چیزی دلخواهش است. و خلاص از کودکی هر کس یک افسانه خودش دارد و اگر همین افسانه والدین پی برند، یعنی دامنگیری انا همین افسانه کودکشان شوند، یعنی همین افسانه پرورش کنند، انا همین ذوقی که در کودکشان دارد همین ذوق دستگیری کنند و هدایت کنند که همین ذوقش، از روی همین ذوقش زندگیش ساخته باشد، اون وقت در حقیقت هم یک انسانی می شود یا خود یک صاحب کسبی می شود که با کسبش همه به حیرت آورده باشد. و برای همین من در انتخاب کسب به فرزندان هرگز دخالت نکردم و از این رو، لیکن من احساس میکردم که صفتهای هنرمندی در آنها خیلی زیاد بود. اونها میتوانستند که یک هنرمندی موفق گردند، ولی چون
خواهشی از این بالاتری آنهای من احساس میکردم. برای همین گفتم که شما از پی خواهش خودتان روید. یکیش پروگرامیست، دیگرش اقتصادچی، دخترها یکی ساحه تی، یکی دیزاینر. خلاص همشون اون چیزی که چیزی را بدیل آنها نزدیک است؟ نزدیک بود همان سو رفتن. و امروز خودم آسوده هم حس میکنم که آنها در اون ساحه‌ای که کار میکنن موفق هستند. بهترین و فکر میکنم از این زیاد دیگر خوشبختی نیست برای والدین. من یک چیزی دیگر من باید گویم. ما طبیعت مردم ما که در قشلاق جایها بسیار میگردیم، با پدر و مادرها هم صحبت میشویم. گاه اکثری والدین وقتی که پرسان میشوی همین فرزندتان نه آینده خانواندنی هستید، چیکار کردنی هستید، اینا چی میشن؟ میگه که همین یک برده نانش یابد بسه میگوید. ببینید که همین حسی مسئولیت والدین در تربیه فرزند عموما نمیگویم که بسیار در ما به این نوبت گرفته نمیشود. تصور کنید من خودم حاضر من میدانم که چقدر کمبودی ها دارم، چقدر امکانیت های استفاده نکردم دارم که همش به سبب مثلا بی اندیشگی خودم، شاید نفهمیدن خودم همین حالت به افتیده باشه. اون پدرها نمیگویند که من همین قدر کمبودی دارم، نخواد که فرزند منم باز همین تکرار من باشه. بهترین برای همین اون جمعیت اون تاجیکستانی که ما در آینده آرزو میکنیم، خواهیم که در صف مملکت‌های مترقی باشد. این مسئولیت نه تنها به دوش استادا بلکه به دوش پیش از همه به دوش والدین است که ایشان فرزندای انا همین مهر، انا همین آرزوهای به دل آنها جا کنند تا که آنها در آینده صاحب‌کسب شوند و موفق شوند، یک نفری شوند که فایدهشان به جمعیت رسد، هرچی بیشتر رسیده باشه. بهترین تشکر میگم. واقعا من فکر میکنم این سخن‌ها یک دستورالعمل مخصوص بود برای بسیار والدین. لیکن این سخن‌های من نیستم، منم از دیگرای گوش کرده شنیده از آنها گرفتم، بهره برداشتم. برای همین از آنها گرفتید با ما دادید، بعدا بو میگیریم با دیگر نفر میدیم. درست این گپ دیگر است. امید برای میبینیم که این چیز در عملیه جمعیتی عملی میگردد. این است مقصدی معین ما. سوال دیگر، مثال نقشی که در فیلمی در آرزوی پدر آفریدید به زندگی شخصی شما یگان ارتباط دارد نیست؟ هیچ ارتباط ندارد. هیچ ارتباط ندارد. اون فیلمی در آرزوی پدر یک فیلم بسیار سیرگی یا سریالی بود که در تاریخ انمون کینوی معاصر تاجیک تکانی بنیاد هم جدی داد و تو این جانب فکر میکنم یگان سریال چنین موفق نشده است و یگانه سریالی که همه تماشا کرده بودند، نو باسته از اونه که مثلا تابو ذوق من چگونه است، تابو ذوق سومین نفر چگونه است، دومین نفر چگونه است، همگان میدونن، همگان تماشا کردند. یعنی که سوال با سوال این نفر جواب داد که یگان ارتباط دارد یا نه، بعداً باز یک سوالی من هم هست. میدونی چی؟ یعنی چند سال میشه؟ 2003 این فیلم به نوار گرفته بودیم. 2003 حاضر 2016. 13. اگر 13 سال گذشته باشد در این مدت قریب همه روز شما میگن دادای مهربان. دادای مهربان میگن، لیکن در باب همین در آرزوی پدر با من سوال میدن. یکیش میگه همون عرق‌های کنیاک‌هایی که می نوشیدید همون کنیاک‌های حقیقی بودن. من اونا میگفتم که آخر من اگر همون کنیاک و عرق می نوشیدم من هرگز اون نقش مست بازی کردن نمیتونستم. مست شده بازی کردن ممکن نیست. ایناش میگفت ایناش و یکیش بسیار گپی عجیب. اکای محمد جان گفت همین گفت میدونی که ما به همین قدر ضرر زیاد آوردگی، هم گفت پیش صاحب توی به شرمنده شدم، هم همین قدر خجالت کشیدم. میگه من گفتم چی گپ شد؟ گفت که همه دوره های بعد جنگ بود. میگه من در یکی از همه قشلاق های دوردست حصار پاور بودم. میگه آش میپختم. میگه قشلاق تگی کوبه بود. میگه زیربکاش قریب تیار کرده شده بودم که میگه یکی
همین صدای سر شد برآمد میگن. من بعدی جنگ که بود میگه سر شد منم هم کفگیر پرتافتم دیگه پرتافتم همین جانب پایان دویدم میگم منم اسبسی دویدیم همین راه برفتیم که و همه جا دیدم که یک تراکتور ماندن اکومولاتورش گرفته همه جا تلویزیون ماندم چی گپه این دروازه پدر سر شد از اونجا تا دویده اومدم که میگه تمام زیربک همه سوخته رفته. یعنی این فیلمی فکر میکنم یک رمزی بوده در فعالیت تئاتری شما نه در فعالیت کینوی شما از لحاظ شهرت. شخصا خودتون فکر میکنید که همون مهارتی که شما با پررنگی داشتید در اون فیلم استفاده برده توانستید یا نه؟ مثلا هر یک چه گفتید کمبودی میکواد در هر یک چیز برای خودش شما چگونه فکر دارید اوید این فیلم و نقشی خود؟ هر یک هنرمند هر کاری نمیکند بعد تماشایش چندین با فکرهای تازه پیدا می شود و هیچ قناعتمند که شدی هنری تو نابود شد. و برای همین من بعد تماشای فیلم چقدر اندیشه های تازه آمد. من میتونستم که این کار کنم این خیلی کنم باز جالب تر میشد باز تاثیرش بیشتر میشد باز مردم با وجد می آورد. نظر من امروز به فیلم دیگر است. من میتونستم که باز خوبتر کنم ابراز باز مکملتر کنم باز هم تاثیر بخشتر کنم تا که هر یک بیننده از همون حالت از زندگی قهرمان بیشتر داند. اگر امروز به من امکانیت میدادن من این نقش تماما به طور دیگر بازی میکردم. این تشکر میگم برای شما. یعنی که صنعتکار دویم باید رشد کند دویم باید آموزد و پیوسته قابلیت‌های خود رو سایخال دهد. سوال نوبتی به آمینویسند خسرو باغوف رحمتی کلام که شوین هنرمندان دلپسند و خاکسار و مهربان رو به مهمانی خود دعوت کردید و طبعی همه مخلصان محمد جان شریف رو شاد کردید. من هم مخلص اشدی این شخص میباشم و خیلی خرسند میشدم اگر این شخص زبردست به یک چند سوال‌های من جواب میدادن. نویسند. مرحبا. سوال یکمی نفر چنین است. فیلمی دوست داشته شما کدام فیلم است؟ فیلم‌ها زیادند. اگر فیلم‌های خارجی باشد فیلم خارجی چه بتمن و سوپرمن شده است. باش ما پسند است تماشا کردید؟ اسمیت فیلمش تعقیب خوشبختی درست میگید. بله فیلم تاثیر بخش خلاص بسیار آن فیلم همه اون فیلمایی که اسکار گرفتن همشون فیلمای در حقیقت همین فیلمایی که لیوناردو دیکاپریو با نزدیکی خوشبختانه اسکار گرفت. در آن دوره با بسیار نفران انتظار بودند چون فیلم‌های زیاد داشت. یک 10 سال باز انتظار بودند که هر سال اسکار کدام هنرمندان دیگری که یک بار در زندگیشون یک بار در فیلم نقش می‌آورند گرفتن جایزه رو ولی بالاخره این چیز عملی شد. درست. اما فیلم لیوناردو حالا که انتظار هم نبود که جایزه چی در کنه. درست. ولی اساس چی میگن؟ اساس اون است که مثلا جایزه میگن که تو 1000 جایزه 1000 وای داشته باشی اساس اون است که همون تماشابین مردم تو رو دوست باشه. از آن خلق بودن بهتر از چه از آن جایزه بودن با فکر من. یعنی که اومد همه فیلم ها رو تماشا بکنید برای شما همه فیلم ها خیلی پسند درست میگید. سوال نوبتی چی کار باید کرد که فیلم های ما نیز با درجه بین الخلقی برآیند؟ اولا این وابسته است از سطح هنری رژیسورهای تاجیک. خیلی چی جای پنهان کردن. رژیسورم هنرمندم پیش از همه از آن هنرش سایقل می‌یابد که هرچی فیلم‌های بیشتر گرفته باشه. فیلم‌های بیشتر گرفته باشه. فیلم‌های بیشتر که گرفتی تجربه هم بیشتر می‌شود. تجربه که بیشتر شد از فیلم به فیلم پیشروی هم در کارت پیدا می‌شود. متاسفانه عموما ساحه کینو در ما در سطح بسیار پست است. مثلا کدام روز در روزهای کینوی قرقیزستان بودیم. اونجا گفتن که در یک سال قریب 100 فیلم میگرفتن. 100 فیلم در 100 فیلم های اکن کوتاه در ما اگر نگاه کنیم کوتاه مدت در یک سال استاد کو 20
5-30 فیلم قریب 100 فیلم گرفته میشد ولی اون فیلم ها رو نمیدونن که کی کدام فیلم است چگونه فیلم است کی کارگردان میبینی کارگردان ها زیاد شدن در تاجیکستان باز دیر خون نفری که میخواد که شهرت پیدا کنه پیشتر اگر سرنده بشن حاضر اکتور میشن کینو میگیره راست میگه قریب هر روز یگان فیلم قریب هر روز جوانا به من مراجعت کردن میگن که اما یگان فیلماتو ما هم بند کنین ما هم فیلم بازی کنیم فیلم ها نقش ها چقدر تقسیم کرده میشن فیلم هایی که خود فعالیت ها یعنی اونایی که من خودم کارگردان من خودم اکتور من خودم سینمانویس برای همین رئیسور یعنی همونا که فیلم میگیرد همونا راضی میکنند و میگن که این نقشش من میبازم اینش مثلا دادرم اینش آیلم باز اینجا هنرمندای کسبی در حقیقت هنرمندای ما اکتورای ما مثلا با بیرون به خارجه بسیار دعوت میکنن اکتورای کینوی ما بسیار اکتورای شناخته و مشهور هم هستن که اونها دعوت میکنن لیکن متاسفانه در تاجیکستان کینو عموما کم گرفته میشه و اون مبلغی که جدا میشود خیلی که کارمندای کینو میگن اون مبلغ برای یک فیلم کفایت نمیکنه و برای همین من امیدوارم که چون پیشوای ملت جناب عالی بسیار یک شخصیت هنرپرور هستند در حقیقت این اهل هنرمندا همه اعتراف کردند و از این رو محبتشان نسبت سرور خیلی زیاده است در این خصوص چاره ها خواهند اندیشید و دور نیست آن روز که مقدار کینوهای تاجیکی هم بیشتر میشه و شهرتی که در زمانش فیلم های تاجیکی داشت مثل فیلم های مثلا رستم و سهراب و مثلا ما دور نمیرویم تا سالی فکر میکنم تقریبا 2005-2006 مردم توجه داشتند با استحصال وطنی با یعنی که پروداکشنی که گفته شده کینو مثلا کلیپ کنسرت دیگر و دیگر این زمان تماما توجه نیست زیرا که وقتی که ما پیشتر دسترسی با اینترنت کم بود دسترسی با شبکه‌های دیگر تلویزیونی کم بود از همین لحاظ شرایطی که در مردم نه اونقدر خوب بود تماشا میکردن چیزی وطنی رو این زمان اگر دسترسی با اینترنت است وقتی که فیلمی صفتاً خوب رو در جای لیوناردو دیکاپریو تماشا می‌کنید بعداً فیلمی که در اونجا گرفته شده است مثلا دامادی زمانوی 63 و فیلم رو تماشا می‌کنید بعداً میگید که من برای چی این فیلم رو تماشا کنم هنگامی که فیلمی خوب هست صفتاً یعنی که مردم وقتی که انتخاب دارد اون رو تماشا میکنه چیزی خوب داره در حقیقت درست میگین بالانزی که شما فیلم های نوی که شما در آن نقش بازدید یکی از نقش های مرکزی دارید فیلم 12 سال انتظاری است این فیلم استحصالی سوخت سینما است مؤسسه دولتی سوخت سینما شما در این فیلم شاید بسیارش عمیق باوردان که تماشا می‌کنید کدام نقش رو بازدید در این فیلم نقش من در این فیلم نقش مرکزی بود من پدری قهرمان اساسی همون پسر بازی میکردم من خودم هم شاهد بودم چون که هنگام معرفی کردن در ولایت سوق در شهر خوجند چندین مراتب نمایش دادیم من دیدم که هرچند با تکرار نمایش میدادند و هر بار مردم زیاد می آمدن قسمی زیاد آدما که آرزوی تماشا کردنش داشتن گریه میکردن و میکردن در کانی بادام نمایش دادیم در اسفره خلاص حس کرده میشود که یک کوششی هست برای پیش بردن ساحه کینا تشکر میگیم دوام میدیم نفری نوبتی برای من میرسن احسان اسویف با من هستن محمد جان شدی پس از فیلم آرزوی پدر شما میخواستید که در فیلم نبو در اصل زن دویم گیرید با مثل شاهناز نوشتم در اصل زن دویم گیریدن اگر دیر شد بعد از 20 سال این سوال رو میدادید شاید محمد جان شدی جواب میدادن اویدی فیلمی در آرزوی پدر در آنجا یک لحظه بود که لحظه واقعا شوق‌آور این رو برای ما یکی از اپراتورها که در این فیلم باعث اپراتور کار کرده بود این اپراتور در تلویزیون تاجیکستان هم کار میکند با ما گفتن که وقتی که موی‌هایتان رو شما سیاه میکنید که یک هست بسیار نفران فکر کردن که رنگ است ولی در از رنگ ما حتی عکس رو پیدا کردیم و حرکت کردیم که این عکس تو یک همزه از یه صفت نه اونقدر هم خوب باشد در آنجا دیدید موی چونان سیاهی زیبا است در آنجا گفتن که شما از رنگ نبو از دیگر چیز بوده کردید چی است برای همگان گفت من الان میدونم ولی برای بسیار نفران تصور کنید شما موی بینتم سیاه هم فکر میکنن که خیلی رنگی سیاه کرده سوخون کراسکای سیاهی که استفاده میبرن همگان من در این باره پیشتر هم نقد کرده بودم لیکن تاریخ همین موی سیاه کردن من بسیار عجیب است تصور کردن وقتی که
پیش از بنوار گرفتن وقتی که ما آمادگی میگرفتیم موی من سیاه کردن خواستن وقتی که سیاه کردم موی من زرد شد зард шуд меятон баъдам гуфтам ки ин николай маска хостахи куҷо шуд нозимӣ بعد یک نفری از همون همکارامو مصلحت داد که اگر گفت کمی از همین سیاهی تگیدی تراشین همین به همراه کنیم بعد سیاهی خوشو میشه وقتی که اون سیاهی همراه کردیم موی من موی سرخ و کبود شد سیامکه ها همش ماند دیگر علاجی ما این تازه کردن میشویم صابون آینه میشیم هیچ تازه نمیشه بعد او یک رفیق ما گفت که بیاین گفت من وطن به یک رفیق دارم گفت همین امکانیت داره بیاین همین پیش همین پردازگرا رویم گفت همونا میتونن ба кӯшонаи ҳусн рафтед баъда کاشانه حسن رفتیم اونجا زنهای بسیار شتگیان تابستان هوا گرم من هم در بین آنها شناندن کیم کدام چیزیش مالیدن موی سرم و گفتن حاضر 5 دقیقه 20 حاضر ما میشویم همش تازه موی مقرری خودت پیدا میشد بعد از نو سیاه میکنیم همین وقتی که موی شستم همین آینه نگاه میکنم یک رنگی عجیبی پیدا شد این زنهایی که در اطراف من نشسته بودن قریب که در حال افریده از خنده چیکار کردنشون نمیدونم بعد یک زنه که دیگر اومده گفت که من گفت مثلا همیشه آرزو میکردم که موی من همین خیلی رنگ داشته باشم اینا شما چه وای کردین گفتن خلاص انا همین خیلی یک تاریخی داشت و баъдан сабт кардед بعد مجبور شدیم که از نه با یک جای دیگر رویم خلاص تمام کاشانه حسن به در آمده و نهایت موی به حالت پیشترش مقرریش گرداندیم و از نو سیاه کردیم برای همین وقتی که موی سیاه کنیم میگم همین کار بسیار قیمت شده давом метем муҳаммадалӣ эмомалӣ барои ма менависанд дар филми дар орзуи падар нақши бозидаатон вақте ки гирьяатон меомад гирья мекардед дар ҳамон вақт киро ва ё чиро ба ёд мевардед дар вақти гирья кардан وقتی گریه کردن нақши гирья ман хандидан осонтар аст ба фикрам вале гирья кардан душвор خندیدن هم دشواره душвор من به حال قهرمانم دلم میسوخت خودم هم آینه رو میدیدم احوالم میدیدم و به حال خودم دلم میسوخت به حال او مهربانی که من اینقدر نسبت من مهربانی میکرد نوازش میکرد به حال مهربان دلم میسوخت که همین گونه پدر دارد و به حال همان پدرای گریه میکردم که مثل ناظمی بودند و در زندگی هستند که فرزنداشان در همین گونه حالت زندگانی دارند. ташаккур фотеҳ турсунов ба мо менависанд ба шумо гуфтанд ки бисёр ба сармураббии дастаи арсенал арсен венгер монандӣ доред шумо худ мухлиси футбол ҳастед ман ҳам рости гап дидам ин аксро ҳатто дар интернет акси шумо ва акси арсен венгерро монданд ва гуфтанд ки ин мегӯянд ки як себи ду кафон дар ҳақиқат ҳам монанд аст درست میگی در این خصوص بسیاری‌ها گفتن لیکن متاسفانه من مخلص نیستم футбол тамошо نه футбол тамошо نه кадом нави варзиш барои шумо писанд аст ورزش بوکس دوست می‌دارم бокс دوст медоред фаҳмо هرچند بکسور نیستم нозимҷони мансурзода барои ма мерасанд салом ҳунарманди азиз бисёр саволи фикр мекунам барои шумо бисёр ин саволро доданд вале ба ҳар ҳол биёд як бор дигар метем шояд назари шумо ба ин чиз дигар تغییر یافته باشد. бале санъат чист ва ҳунарманд кист навистанд صنعت این زیبایی است هنرمند صنعتکار آن است که همین زیبایی می‌آفرد беҳтарин ҷавоб тамом нуқта ба ин савол ман фикр мекунам ин аллакай як ҷавобе буд ки ҷавоби пурра ва ҷавобе ки ба ин ҷавоб камтар бисёр нафарон бояд боз худашон фикр кунанд боз чуқуртар мефаҳманд саволи навбатӣ барои мо менависанд лутфулло маҳмадов салом ба ин шахсияти маъруфи ҷумҳурии тоҷикистон суоли ман чунин аст оё барои шумо дар саҳна нақш офаридан писанд аст ё дар филм اولش این که نقش آفریدن هم در سینما هم در تئاتر همش یک است چون که در سینما هم نقش می آفری یعنی ابراز می آفری تا که باوری بخش باشد مردم باور کنند
در تئاتر هم. فقط فرقیت در آن است که در سینما صحنه ها لحظگی هستند. مثلا یکی پیدا شویت میگیرد، یکی از اونجا وارد خانه شدنت یا برآمدنت، گویا لحظه به لحظه فیلم که میگیرن، این کمتر دشواری ایجاد میکنه. لیکن در تئاتر باشد از آغاز تا انجام یک نفس کشیده میشه و برای همین هم در تئاتر بازی کردن هم عجابتش در آن که اونجا تماشابین زنده میشینه و نفسی و احساس میکنی و در صحنه راحت کرده بازی میکنی. برای همین چون براشون بسیارتر تئاتر پسند. چون بیشتر در تئاتر کار میکنم البته تئاتر. بهترین. тамошобинои азиз, худи ҳозир мо як порчаи намоиши театрии ҳама хандед ки дар он устод нақш бозиданд барои шумо пешниҳод мекунем. Тамошо кунед ва баъд аз чанд лаҳза боз бармегардем ба суҳбат. روز مرگ من همه خندید، ای طفل و مرد و زن همه خندید. امروز من رها شدم از وحشت، از حیله قبایل پردهشت، از کینه برادر و همسایه، از طعنه صدارت بیمایه. جانم رها شد از بد و نااهلان، از جهل و کین و وسوسه شیطان. من ملتم مگر من ملتم مگر که پریشانم، به علتم مگر که پریشانم. هرچند به ذهن و وطن بیهم، آکنده ملامت و تنبیهم. قوم دیگر اگر پی ایجاد است، از جهل و کین و ولوله آزاد است. اما میان خلق قدیم من، در بین میر و شاه و ندیم من، دعوی تاج و تخت و محل باقیست. زورآوری جنگ و جدل باقیست. تختم به دستی چاکرم افتاده است، تاجی زبرجد زی سرم افتاده است، چاره هفت زمین برم افتاده است. دادر زی تیری دادرم افتاده است. افتادم منی بیچاره، ملکم به دستی غیر من آواره. جز ترک این جهان نبود چاره. در روز مرگ من همه خندید، ای طفل و مرد و زن همه خندید. بر زندگی خود همه خندید، بر بندگی خود همه خندید. من عکسی تن ساری شمایم، میتی تن خاری شمایم. به حال زاری من همه خندید، بر روی مزار من همه خندید. идома медиҳем. соили навбатӣ аз тарафи тамошобини мо Мафтуна Азимова. устод, мехостам бо шумо ҳамкорӣ дошта бошам. агар маро ба ҳайси шогирд қабул мекардед, бисёр ҳам аз шумо миннатдор мешудам. Мафтуна мехоҳад ки
ҳунарманди театр ва кино. мафтуне азиз, ин хуб аст ки ту хоҳиши яку як бора ба филм баромаданро дорӣ. хоҳиши яку як бора ба филм баромаданро дорӣ. Ина ҳама орзу мекунад. ҳамин рӯзо ҳақалан камиш 4-5 нафар ман ба муроҷиат мекунам, мегӯянд ки мо ҳам агар мо дар ягон филм бозӣ кунем ё ягон филм гирем, ин ҳунар аст. барои ин 5 сол мехонанд, бо таҷриба меандозанд, ана баъд оно ба саҳна мебароянд, баъд ҳунари онҳоро дида, баъд онҳоро ба кино даъват мекунанд. ва барои ҳамин агар ту ин гуна хоҳиша дошта бошӣ, беҳтараш рафт мана донишкадаи давлати санъати Тоҷикистон, шуъбаи актёрӣ ҳаст, мана инҷо режиссёрӣ ҳаст. кадомаш ба ту наздиктар бошад, меҳрат, кадомашро бештар бошад, метавонӣ дар он ҷо таҳсил кунӣ. ана баъд мана метавонӣ ки ана ҳамин роҳи ҳунара пеш гирӣ. он вақт агар истеъдоди хуб дошта бошӣ, кӯшиш кунӣ, ҳам дар театр истифода мебаранд, ҳам дар кино. беҳтарин мафтунам ба инобат гиред ин чизҳоро. ризо каримов барои мо навистанд: салом алейкум устоди азиз муҳаммадҷон шодиев. барои хизматҳояшон дар назди халқи Тоҷикистон миннатдории худро баён мекунам. барои иҷрои хуби нақшҳо дар филмҳо, дар киноҳо ва махсусан филми дӯстдоштаи ман дар орзуи падар аст ташаккури зиёд барои ин филм навистам. саломат бошад, саломат бошад. ташаккур. як таманниёти махсус буд аз тарафи Ризо Каримов. мо ташаккур мегӯем барои шумо. Гулафшони меҳрубон барои мо менависам. барои филмҳои бебаҳо сипоси беохир навистам. бигзор филми тоҷик дар бозори ҷаҳонӣ ҷои худро ёбад. филми навбатие ки шумо дар он нақш мебозед ва мо интизор шавем чӣ ном дорад? дар ин хусус ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам, чунки ҳоло ягон кас ин таклифро ба ман аз таҳия гаронда назар дорам, аз режиссёрон пешниҳод накардааст. ва барои ҳамин ман ҳоло ба ҷуз дар театр шояд мактаб нависанд, номро тамошо кунед. барои чӣ кинои тоҷик филмҳои фантастикӣ умуман намебарорад? савол ба шумо. жанри комедия бошад, каму беш ҳаст ки онҳо ба ғайр аз мӯйсафедон дигар ҳеҷ касро намехандонанд. сабабаш дар чист? магар дар Тоҷикистон сценарийнавис нест навистан? на танҳо сценарии филм, яъне филмнома, балки пьесаҳо барои театр ҳам хеле кам аст. барои ҳамин драматургҳое ки масалан пьеса барои театр пьеса менависанд, онҳо ҳам хеле каманд. ва барои ҳамин хусусан филмноманависҳо бошад, тамоман кам ҳастанд. тамоман кам ҳастанд. ва ин пеш аз ҳама аз он вобаста аст ки масалан режиссёрҳо интизори он ҳастанд ки ягон филмномаи ҷолибе пайдо шаваду он филмнома истифода кунанд ва дар асоси ҳамон филмнома филм офарад. ташаккур. юсуф ҷураев ба мо менависанд: устод ба фикри шумо кинои тоҷик кай ба қулаи баландаш мерасад? кай аллакай гуфтед ки сабабаш дар чист, акун мепурсанд ки кай ба қулаи баландаш дар соли чанд? хай фақат мегӯям ки моям интизор ҳастем ки филми тоҷик, яъне кинои тоҷик ҳам ба қулаи баланд барояд, яъне дар сатҳи ҷаҳонӣ бошад. дар Нью-Йорк рафта истодан одамо дар онҷо масалан мо бисёр дар кӯчаҳо постерҳо ё лавҳаҳои таблиғотии дигар филмҳои хориҷиро мебинем. дар тасаввур кунед ба наздики масалан филм Инферно навишта шудааст. дар онҷо тасаввур кунед дар Нью-Йорк рафта истодан тоҷикони мо ҳам зиёд ҳастанд ки дар дигар мамлакатҳо. дар онҷо супермени тоҷикӣ дар нақши асосӣ Муҳаммадҷон Шодиев, коргардон Муҳиддини Музаффар масалан мисол ёди шояд он сатҳ баромадани филмҳои тоҷикӣ ҳозир дар назари ман чун хобу хаёл бар ин метобад. лекин чаро не чӣ ки гуфтем ки ама Музаффар баринҳо ҳоло хеле зиёд ҳастанд. чӣ медонад шояд проблема дар ин масалан Муҳиддин аз нафарони соҳибкасб истифода мебарад, ҳирфаӣ ҳунармандонӣ. баъзан нафароне ки шумо гуфтед онҳо зиёд ҳастанд, онҳо мегиранд худашонро, баъдан дӯстонашонро, баъдан мешавад як филме ки аз доираи як қишлоқи муайян ба берун намебарояд. инам хуб аст. нафари навбатӣ Мунира Боева барои мо менависам: устод, хуб мешуд шумо
рӯзноманигор мебудед мебистам. ман барномаҳои телевизионие ки шумо дар он баромад кардед ҳамашро дидам. вақте ки сухан мекунед одам лаззат мебарад, ҳам сухани шумо ба ҷои даркорӣ мерасад ва шумо суханвари бениҳоят ҳам хуб ҳастед мебистам. ташаккур барои эҳтиромашу ба ин боваришу эътиқодаш. лекин чун инҷо гап болои рӯзноманигорӣ рафт, гап дар бораи барандаи намоишҳо будан рафт, ман як чиз аз имконият истифода бурда ва ҳамаи онҳое ки ҳамин ҳунара дӯст медоранд ва барандагӣ мекунанд, рӯзноманигор ҳастанд, ҳамин чиза қайд карда нест. масалан ман шахсан худам кадом рӯзноманигорое дӯст медорам? Хуш. рӯзноманигорое ки тавонанд ки аз ҳамсӯҳбати худ он чизҳоие яъне кашида гиранд, он чизҳоие аз мусоҳиби худа номаълум чунон ба ҳамин ботинаш ворид шаванд ки худи мусоҳиб нафаҳмида монад ва он чизҳое ки шояд она гуфтан намехост онҳое ҳам гуфта бошад ва барои ин ба маҳорат даркор аст. маҳорат. рӯзноманигорҳои мо аксаран худашона сатҳи аввал ба мегузоранд, он мусоиба дар сатҳи дуюм. барои чӣ даркор? барои мо, барои бинанда, барои шунаванда муҳим оне ки шумо ба вай суҳбат кардани ҳастед ва махсус барои чӣ даъват кардед? барои он ки ана ҳамин аст сураташ аст, намедонам сираташа барои бинанда кушода тиду мақсаду медонед барои чӣ? устод мо ҳам барои чӣ чунин кардем? ман метавонистам ҳамаи саволҳоро худам диям, боз худам ҳам ҷавоб дода наметавонистам. барои чӣ кор кардем? мо фақат саволҳоро интихоб мекунем ки тамошобинон нависанд, не ки онҳо мехоҳанд фаҳмидан аз шумо фаҳманд. албатта. барои ҳамин дар ин ҷо масалан шахсан ман мехоҳам фаҳмидам, ман онро додан наметавонам, зеро ки ин барнома барои тамошои ман нест, барои тамошои тамошобиноне ҳаст ки онҳо савол доданд, онҳо мехоҳанд ҷавоб гиранд. яъне ки вақте ки алоқа мобайни тамошобин ва чеҳраи асосии барнома мешавад, он гӯё фикр мекунам ки аз ин ҳам муваффақияти зиёд нест ва нахоҳад шуд. рост мегӯед. онҳое ки савол доданд аз рӯи ҳамон мавқеашон дар зиндагӣ, аз рӯи завқашон ба ман савол доданд. ман новобаста аз он ки он саволҳо чӣ гуна ҳастанд, аз онҳо миннатдор ҳастам. ташаккур мегӯем барои ҳар яки шумо. дар ин ҷо як саволи дигар аст, яке аз тамошобинони мо менависанд, мепурсанд ки оиди сафарҳои ҳунарии шумо дар кадом мамлакатҳо будед? кадомашон бисёртар барои шумо писанд омад? хулас ман инқадар сафарҳои зиёди хориҷиам надоштам, лекин масалан ба ҷуз Москву, Ленинграду, Тошканду, масалан Эрон, Сурияву ҷои дигар нарафтам. лекин худи ҳамин сафарҳо ҳам ман бисёр хотиротҳои наҷиб дорам. ин сафарҳо бисёр сафарҳои аҷиб буданд. масалан дар Эрон вақте ки мо намоишномаи Баҳроми Чӯбинӣ бурдем, онҷо намоиш медодем ва толор пур аз тамошобин буд ва ҳамаи мо дар андешаи он будем ки ин намоиши мо чӣ хел ин мардум қабул мекарда бошанд, ин мардуме ки дар ҳақиқат маърифаташон ҳам бисёр баланд, яъне ҳамонҳое даъват шуда буданд, яъне намояндаҳои корхонаҳо, аз редаксияву аз радиову аз театру ҳунармандоҳо ҳама тамошобино ҳамонҳо буданд. мо фикр мекардем ки шояд ин гап заданҳои мо, яъне сухани мо ино нафаҳманд, нофаҳмо бошад. лекин вақте ки мо намоиша оғоз кардем, агар гӯям ки паша пар намезад, ман муҳоббат намекунам. як хотироти аз ҳамин сафари Эрон нақл мекунам. мо чанд нафар рафтем ба мағоза. баъд яке аз ҳамон рафиқо мо як қандили хушрӯя дид. қандили хушрӯя диду амон аз соҳиби дӯкон пурсид ки ҳамин қандил арзишаша пурсид. ӯ қандил арзишаша гуфт. баъд ин рафиқи мо аз вай пурсид ки биё, гуфт ҳамина як гирён кун, гуфт ман як бинам чӣ кани чӣ хел равшанӣ медиҳад. баъд ӯ соҳиби дӯкон эронӣ гуфт ки вақте гуфт ки чӣ хел хандон, гуфт хай кани инҷо биё, гуфт
ما کنی همین 220 وات تو با پیوست کنیم چی تو گریان میشه یا خندان خودی چونان خندان خودی صاحب دوکان هم همین قدر خندید. تشکر میگم استاد برای شما و خود یاسیر ما یک بخش شوق‌آور داریم. بخشی ما پیوستگی دارد بشوپه با هنری اکتیوری شما. یگان монологи мушаххасе ки шумо дар хотир доред онро шумо бо дигаркунии ҳолати актёрӣ барои тамошобинони мо намоиш медиҳед ва онҳо дар навбати худ баҳо медиҳанд ки то як андоза шумо ҳамчун актёри касбӣ масалан яку як бора чанд нақшро аз як монолог иҷро карда метавонед ё ин ки не ман медонам ки метавонеду вале ба ҳар ҳол шавқовар аст барои мо. ин чизро худ ҳозир тамошо мекунем махсусан дар барномаи имшаб муҳаммадҷон шодиев. имшаб маро қодиркул мегӯянд. ман ба ҳама кор қодир ҳастам. поймонам замин меҷунбад, қамчин ҷунбонам осмон. маро қодиркул мегӯянд. ман ба ҳама кор қодир ҳастам. поймонам замин меҷунбад, қамчин ҷунбонам осмон. маро қодиркул мегӯянд. ман ба ҳама кор қодир ҳастам. поймонам замин меҷунбад, қамчин ҷунбонам осмон. маро қодиркул мегӯянд. ман ба ҳама чиз қодир ҳастам. поймонам замин меҷунбад, қамчин ҷунбонам осмон. маро қодиркул мегӯянд. хуб кун. ман ба ҳама кор қодир ҳастам. поймонам замин меҷунбад, қамчин ҷунбонам осмон. ман ин минбошигиро арзон нахаридам. хуб кун. имшаб устоди азиз, мо бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи имшаб. шод аз он ҳастем ки имрӯз шумо моро ҳамроҳӣ кардед. бисёр суҳбати ҷолиб буд, суҳбати шавқовар буд ва суҳбате буд ки дар он чӣ буд? Самимият буд. зеро унсури муҳимтарин дар инсон самимия аст. агар масалан суҳбати мо чунин сурат гирифта бид, ин аз он шаҳодат медиҳад ки масалан самимияти шумо то чӣ андоза аст ва шумо имрӯз ҳаракат кардед ки барои ҳаводорон, мухлисон, нафароне ки санъати волои шуморо эътироф мекунанд, эҳтиром мекунанд, ҳурмат мекунанд, шахсан шуморо дӯст медоранд, бо ҳар яке онҳо як қадам бошад ҳам наздиктар шудед. дар охир таманниётҳои шумо ба тамошобинони азизи мо. тамошобинони азиз, ман як бори дигар ба шумо изҳори миннатдорӣ мекунам. ин суолу ҷавобҳое ки байни мову шумо шуд, ҳисси масъулияти мана эҳсос мекунам ки хеле боло бардошт. чунки ман донистам ки шумо мана дӯст медоред. шумо интизори нақшҳои тоза ба тозаи ман ҳастед. ман ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям. умедворам ки ин мусоҳибаҳои мо на танҳо дар воситаи эфир, балки дар театр низ баргузор мегардад. дар театр ман хаёл мекунам ки онҷо мо боз хубтару зеботар андешаронӣ мекунем ва ҳамдигарро хубтар мешиносем. барои ҳамин вохӯриҳои дигарро ман бо ҳар яки шумо дар театр интизор мешавам. театри мо театри ба номи устод абулқосими лоҳутӣ. тамошобинони азиз, имрӯз дар барномаи имшаб меҳмони махсуси мо муҳаммадҷон шодиев буданд.
ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарманди театр ва кино ва як шахсияти бузурге ки ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад ва тамоми ҳаёти хешро ба анамин соҳаи санъат бахшидааст. Ман бори дигар шуморо хушомадед мегӯям. Шод ҳастем ки имрӯз бо мо будед ва шод аз он ҳастем ки имрӯз шумо ҳамроҳӣ кардед моро. Ин аст барномаи имшаб. Хайр. Имшаб Channel.